Kimbiyening tao at tindalit na ning tulad at ingkekatang panyulong kekatamutin mamyesala. Kimbiyening tao at tindalit na ning luwad at yang mampat kaniki yang aldoning kapanayan nanumang sikan ning kalamidad nanumang sikan naning dalundong ating metungindong babatiyo ikatamululugod lugod king Diyos sing daralit na awas na magbalik kaya palino na biye king Diyos kabud kekatamo mi pagkalug o malaindu at ikami po daralit niyang Ave Maria kapayapan pamisasan metong ding pamilya ing daralong ding rosaryo mo tatalnan mi at daralit niyang Ave Maria mit mo kaking kabanalan damdam kaking kekeng kayaduanan tayran mo kengan sana banwak pinipaming malugod. Kimbiyening tao at tindalit na ning tulad at ingkekatang panyulong kekatamutin mamyesala. Kimbiyening tao at tindalit na ning luwad at yang mampat kaniki yang aldoning kapanayan nanumang sikan ning kalamidad nanumang sikan naning dalundong ating metungindong babatiyo ikatamululugod lugod king Diyos sing daralit na awas na magbalik kaya palino na biye king Diyos kabud kekatamo mi pagkalug o malaindu at ikami po daralit niyang Ave Maria kapayapan pamisasan metong ding pamilya ing daralong ding rosaryo mo tatalnan mi at daralit niyang Ave Maria mit mo kaking kabanalan damdam kaking kekeng kayaduanan tayran mo kengan sana banwak pinipaming malugod. Kimbiyening tao at tindalit na ning tulad at ingkekatang panyulong kekatamutin mamyesala. Kimbiyening tao at tindalit na ning luwad
mampat kaniti yang aldoning kapanayan nanumang sikan ning kalamidad nanumang sikan naning dalumdum ating metungin dun babatiyo ikatamu lulugod lugod king Diyos ing daralit na awas na magbalik kaya palino na ibiye king Diyos kabud katamu mipagkalug o malaindo at ikami po daralit niyang Ave Maria kapayapan pamisasan metong ding pamilya yung daralong ding rosaryo mo tatalnan mi at daralit niyang Ave Maria mit mo kaking kabanalan damdam kaking kekeng kayaduanan tayran mo kengan sana banwa pinipaming malugod